pozdrav, danas ću vam pokazati kako da skinete SAMP. Evo ukucajte SAMP i onda idete na ovaj prvi link, će biti u deskripciji videa, u opisu videa, i onda idete tu downloads, ovo, i onda idete, idete ovo, možda će vama biti ovdje ili ovdje, ne znam, ali ubitite SAMP 03x silentalo mirror b santite. Tu stisnite. Tako, i vama ću vam se pokazati, ali pošto sam ja već skinuo, neću. I kad vam se skine, uđete u instalaciju i pokrenite instalaciju i instalirajte ga u GTA San Andreas obično, morate imati GTA San Andreas obično da bi ga instalirali. I evo kako će to biti. Evo imam ovaj play server, onog gaming. Ako želite igrati tu IP, počitajte si. Eto, ovdje koliko igrača igra. Da, evo ovdje IP. Sve znate, kao želite pročitati, kao želite igrati. Imate ovdje igrače. A ovo nešto, da to nam nije bitno, to meni ne treba. I da, i ako želite ovaj sedat, obavezno morate staviti ovu dole crtu. A ovako, kao što sam ja. Eto. To je bilo to. Ako želite možda samo igrati SAMP, javite mi se u komentare, evo mog Skype-a, a ako želite dodajte me na Skype. Ako želite dodajte me na Skype, na Bošnjak, Toni 954. Eto, ako želite dodajte me na Skype. Eto, to je bilo to za ovaj klip. Da, nisam rekao, uskoro će biti gameplay o ovom serveru, SAMP-u, GlobalGaming. I eto, to je bilo to, doviđenja.